Di keban lecha mauling mo kasurak hang ne te ka Ornil kendai spend your night here and spend your day here with your beloved internet lembah kene ke video pilak benwan. Halo perlok ngai ke blai pi bro saya sempat hakene ka blog channel ka jonga ka singu blai ka besok ke bakaman ni pi bro de mentah singi ka blog ngala sedang mentah janmet meneng aklan sedang re ngalawan bisit ka wigayang de mentah ngamlit bisit biang sa ka wigayang kata kadai siyeng jong i store de idan apreng jong ka justam de ngan let pet yi ngan let bisit yi ka sinong kadai po mauling mo jangan lagi ya kedoi dengan padi pi kendiat ya ka lenti mengiat yang Indonesia mauling tekene kadai ka lenti ke ban lecha mauling mo kasurak hang ne te ka biang hi ladan hi kejeng sniu hang ne tai ladan kejeng kho kejeng kasurak dan rai kadang biang pat ngangit men ha to gawe ga video ru pilayo ihi dan rai mentang ap ni biang yepi ngan pen ilot syura an sa pen inda la poisha mauling lanesha blaisha mo kibreu ki itu bha ka sinong blaisha han rai ha ka kertang balang pat ni dan mauling kertang balang mo sa yang sinong mauling dan rai kamde haka kertang sinong pat kadega Malaysia ngalapoy huyang jong di store almon slap napipoy ni slap nabu yung parong to na sini parong tu nalit pai kali siya tayo na dadat pai kali nang tayo ngon pai na siya ni kaya slap ni slap kasi punya dari sistem memang dan mentek ini paknya ini yang lebih kena baik. Ni kamu pok su dia biang. Dia lah pokek. Di perlap mentang dan hak ni kesenong mauling ni kesenong Malaysia. Kesenong Malaysia ngelawan bani penduduk i store kumang pi ngelabu jeng duai dan dapat ngin lepet ya kata resort ke barang sinah mai hang ni kesenong Malaysia dan ngangit pila ui ngadana perang jong pi pila ui dan perang jong pi bang pat ui ya kata resort lada dana perang jong pi pila pet ya kata video jong i Ornil kendai dan ngangit pila ui ya kata namar ilapan i te ngapat ngadang lej mentah mo te ngalak poi sini te ngasukwa lej pet kai lej pen kalong komno kata mo te okay ngamsa peni pi pet kini yang kini ki bre mo ya dan sibun ha air ke ni dan ki kali atli Mahendra mo ini lepet siapa kata kayeng ke Krishna
te ngadon ni mo hang ni hakasnong Malaysia te phật ngân phân y phi tai sẽ tai mà đây te mentang adan ni bat ini ba I balong I try jong keneka resort ke badang shu shna mentah hang ni po Malaysia te ba ngi ai khlei fi te fi kerteng gumno ya thu shwai kerteng jong fi sa ya thu fi mut gumno ya keneka resort ke jong fi kerteng juga dei iba Anthony Malay ngachong sa hamden kasi okay te ka ika plan ke jong fi na mentah jong keneka jing shna ke jong fi plan juga bersina kini mangala let training tewan training nang tai dengan kuat bersina ban wan pekai gini ki turis ki itu ta khlei shibon te hatu kenika chaka ka ba fishna philayo jingirap nang nu ne padio phi penlut na le de padio penlut na de ta te ke eka plan jong phi ba fishna ya kenika chaka ta phila ban batai ngi kundiat plan bersina plan bersina ngamut bersina mungkin tang lightly gi yung basa ketika we kani we basa gini ketika mut ilok bat kani we bat betul we bedang sina mentah kan udon hone gini lightly dei basa ini dei ga kerja hall kani ketika hall ketika batau la pan ai training kalau la ban don gajing khawai gini tu kini ale singwahang ne tenang ne pat ngasna ka we ka jingking ngasna ka jingking kum ubi nang ne tu mau pan kiu sungkai dekat yo sungkai dekat sungkai to te pi plan ne man bu ye ki kerja pung bakin yo ban suki din la yo kano kelat ke ban yo jing yarap dengan mut bersina pung na hang tu ta te kenika penthar hang ne jong iba Anthony mo te ila plan ru ban snai kapung hang ne te phi mo te kapung la da sna hang ne kala he ba te kat ka plan ka bela thu mta in sa sna ka jingking nang ne sete mau ban long ka chaka songkai te ya ba ngin yarung khndiat kenika chaka jong phi ngin pek te kenika yeng mo internet pakar komsna ko hol mo kali training siap po Indonesia nang tai padio organo plan sna la pidang pelut na lajong dengan long hol ni dengan ni ngan ai tunjuk itu kum long plastik ini kampen jirong lien kani ga bakam po ta kemut kani kan long bet kum ka jaka songkai nang ta kin shat jing shat hang tu kan don hi jaka shat jing shat mo labu mo te kan kan long kum ko we ne ka hall ban ya songkai ban ya kran ya khana lane nong kum no sakawai pat ban ai training mo ini lah tanya ni ru klur mo ini bat ini
Ngilap naik train hang ne. Oh, pi training ye ki breu kat ki bakwa ban Ya, wan. Pi wan training na Indonesia. Indonesia. Oh, menu pi lek setai bat na kat no benai pi lek training. Tai ngakan mau sih. Ini karena ngakan mau kan lah kelet pergi benai benai kita. Oh, senam you. Mentahi, senam maladap. Oh, senam balada. Oh, kat no sngi pi sa setai. Santai pembersih benai. Kumbashi benai. Pi yo ga jing hikai nang tai ben sina kum kini ki yang. Oh, toh. Tekabasa tenat ya kata. Te ngakermen bakani ka resort jong pi kan sa nangya chakmat lengba ka jingyo I jong ki breu lengba kani ka YouTube channel ka jonga. Te perlok ngadon hang ni ba Anthony jat Malay. Te kani ka jaka ka ba isnai kani ka resort ka dei hang ni hapo Malaysia. Ha kani ka sinong Malaysia mo te ngalapin I pi kendiat ya kalenti kumno banwan sini. But ngangit skamba kinsa ya support ya ini iba Anthony Malay lengba ka jing tre ka jong I te kumba lano iba pi mut ban sedang no ban pli ya kani ka resort ka jong pi Kumba mentah ya benai. mentau benai Benai me to mental ada benai me la ada South Rick nda ka singi te to ingit skamba ka nang ya shaprang mo te lengba kani ka video I kila banwan mo ki tourist. So guys, this is a place in Malaysia. By the name Malaysia, you have to come through Umdan, and this is the place. One of the what to say? It's a traditional resort. So you can come and spend your night here and spend your day here with your beloved and with your friends and with your family. So let me interact with the owner of this resort, and his name is Anthony Malay. Okay, so I will ask his number and I will put in the description. Kibriu khnang bakin tip banwan chani kidan kam ban yo number jong phi lengba kanika channel ka jonga ngin pelaj hang ni ban ngin ayo number phone jong phi hang ni hang screen jong ka mobile te ki bakwa banwan kila ban kontak direct ye ba Anthony Malay te ale mentang ngin ye lej ban page saya kiwe pat ki kamera bat ka e ka dor ka ba phibu na ka banta ki brief ki bakwa ban wan summit kador ko bang itu ngampat nang ongor kador ko bang ibu ban wan samin mapat dep re. Okay. Kat no jing lut kat no ko jing ayu pat tip re. Ha. Ngan pat nang ong kata kador mo. Oh ta. Okay ta. Te perlok kador in pat bu ha kani kapor te hendrai kat ki bawan nengkong ngatrai kin yo ya ka offer. Mo. Ni offer. Ta alim tangin ya lek pet sa kiwe pat. Kani. Kayin kani ngai la de pring tai ngaplan ka kum godok ha. Kum godok ha. Godok ha kan. Kadi bisa sa gini. Kani kiwe ka homestay mo jaka sa. Ni de ka khamor pa jaka bam. Kati de ka tedong. Tong le ka tedong le tang ni na man. Ta. Te ta. Kublai shibun ye ka jing ye thu ka jong phi kani kiwe na ki jaka sa mo. Ha ka ba I ba Anthony lai thu mo. Te la shina ye kani ha kadur jong kadok ha te kani kadai ka khmat jong kadok ha mo ka kli bat sedien kadai ka tedang kani kadai ka jaka sa mo pio ya pin bu ki palong kum bakat notli ai pin bu tai artli jing thia mo te ngin ya pek na shabar mo nomor bom padap ban care fencing te kani kadai ka benta mo jong kani ka yen to kani kadai ka wei te hang ni kadai ka jaka song kai là này jaka bam mo to pi ai da ka yet mo ne ta kani kadai ka wei ka yeng kani dai ka jaka sa mo tangin ya pet spot hang ne la don artli ki jing thia mo kani gawe phila ya thia hi ne ta mo kani gawe ga jing thia Kani de nder wachna la uskum. O la klang ni uskum ko ba.
Oh, dos skum. Oh. Oh, kani di bisna dos skum ko ba? Oh, tenat deh. Tuh. Di perlok kerkom sna ya ka palong ka jing tiaru daga sit sudah. Right, PUE. Tuh. Sakani ka we. Masina gadur jong ka kunup jong ka pru. Oh, Pru na ne ka itu. ka tortoise. Oh. Dah. Gitu. Ini. Tah. Kani hagadur jong ka tortoise mah. Ni angka dekar deh. Te pet kani ka yeng kani gede ka jaka sahi ne. Hang ne ru pin bu palong kata kamot. Tah. Teto kumbang ngila ya tip menta kini kidai ki kanot ligi yeng we are lai south li mah ki yeng. Mai lashna kani ka jaka te ni nges kamba ki brew kin sa one haba ki yo I lemba kani ka video. Te kublai shibun ba ya ka jing yarap ka jong phi bat ka jing pen I ka jong phi lengba kani ka channel ka jonga bat kum juru ngengit scam bagi brew kin sawan namar be piong pin sapli na mentau benai temo te ka ega kentin ka bakhadu ka ba pikwa ban ong na benta ki viewers lani ki brew ki bakwa ban wan ha kani ka jakasa ka jong phi Pig ba kat ki bakwa one page ngai men simi phi ba phi sim ba one page ya gani ga ying ba ngasina ma kamno kan kalong ne kamlong ngakwa hiban dia support lang bat ya iba bat yang ta nang taru pin sai thuru dam ta ki brew ki bawan ban sa mo kum ka dor ka baisa ka bai bam namar haba ki wan sa pin habban ai de ka bam ka di ru dai te pin habban ye thu ye kum gitaru te hoj menta piong ba pin patla ban batai dai te hendrai ngingit scam ba anda ki la ya kontak ya pi pin sa ai ki ya ka jing shai ka ba company te to khuble sibun ba ya ka jing ya ka por ka jong pi ba Anthony Malai te kini kide ki yeng ki ba itanat ba hang ne te nakaliang ka jonga I sarmo blog nga kerpat ya pi iwe pu we ki besno tanat bat ki itanat lemba ka ne ka video phila ban wan ha ka ne ka jaka ban pelut I ka por ka jong pi kani ki ba wan ban sa singan ya lade mo ka ne ka jaka ka de ka ba itanat ba kidon hap kadon hapdeng jong ki lum ki wa mo ka pan thor bat POE kini kilong ke itanat bahang ne te hoj ke de ke jaka ke badang shu sedang empat dep ban furnish lene ban penbha ya kene ke jaka henry ngengit skam banang ne shikmat in sedang penbha shu ya kene ke jaka bat kin sedan shibun bha kitorius kin ban sawan sa ha kene ke jaka te la dadan preng jo phi rong point mai ha kene ke channel ke jonga so ha subscribe share but like te hadu ni kendu yang hagaway pat ka video te hadu kata kapor okay bye bye love you guys from Sarmo Vlog.